Welcome to školasrpskog.com. Course Serbian 101. The topic of our lesson today is the phrase gde si or where are you. As you can see, you needn't say you or ti each time you ask this question because it's inferred when you say si, where are you, gde si. But you can also say gde si ti. So let's talk about places and answering this question, where are you, gde si, with I am in or I am at. Ja sam u when we talk about buildings or shops, or ja sam na when we talk about open spaces. You will notice when I use na. Okay, so let's start. Gde si? Ja sam u kući. Ja sam u muzeju. Ja sam u pošti. Ja sam u galeriji. Ja sam u banci. Ja sam u zgradi. Ja sam u fabrici. Ja sam u hramu. Ja sam u palati. Ja sam u prodavnici. Ja sam u gradu. Ja sam u crkvi. Ja sam na aerodromu. Ja sam na železničkoj stanici. Ja sam na autobuskoj stanici. Ja sam na stadionu. Ja sam na benzinskoj pumpi. A ti? Gde si?